they can't get the most here. About this now. What covers? Why are you doing that? I want to know one part. We invite him. Who are you on this guy? I'm not something. About this now. Jesus. Wake up. About this now.
Yegusua ewo anniversary na say 15 good years anniversary yegusua ye wo ase menya menua ba ko abrante we oja me feeling sa de enche da bia mu na me ka che no enche me interview no menua me makwa aba meje so papa kumase na anwumre ho tesen Awurade Nyankopɔn do me ho ye ba udi pa de sen pa che from Isaac Frimpong wona wo bo onwum ben the first track you be proba the first album you be proba ba ye to ne say ma me freestyle to 1 minute 1 minute kwa do 50 seconds Awurade ma wona wo me kra no aningu oh yes yo ona wa pra me bone wo fa wo arinsa wona chi ore to Nyankopɔn ma wo me ne tsunami ni kuni mikira bedia rusi awo mo frise otanfo na me na de dodo akani yeko afani yefa edenara obepuaba mpa piao enanwure de ne do abepiem e obantema e pa che nanwure de acha mini apani Ernest Opoku Junior the 15th anniversary and mama bepie bantema say nice one na said anwumtofo bebrebe wa hai munyina ma nya opepa ene odo amamunu amabegya no sign na o see expect program na ba say o see expect no san wo hu no me hu ne say abroso na Awurade Nyankopɔn aya de kese de ye de ne hunu na edi hu adanse nipa gu inside ana abontian so nipa bebre so ye den ewa Awurade apagya ne nsa Awurade apagya ne nsa say wotonwom say sofu bi pese e bia on feel for the program ne ade o pese on feel e bia o mo ya so ne ade a is there a number obetim dia to dwa so bi power obetim afrel e pa cha my number ne 0244 881988 0244 881988 obepuaba obepuaba masanyo no minua me da se bebe nyame shapa enjo wetem kwati